Aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mübarek olsun Cuma günlerimiz. Allah Subhanahu ve Teala iller bizge günlerimizge hayırlı iminlikler, tanışlıklar, avrularga hayırlı şifalar, tevfiksizlikte, dinsizlikte jirişlerge Allah Teala köngüllerine hidayet nuru, iman nuru, İslam nuru Allah nasip eylesin. İki Cuma arasında vefat bulan kardeşlerimiz, İşitip durabız, iki cuma arasında şaktigine kardeşlerimiz, tanışlarımız, bilmegenlerimiz, bilgenlerimiz vefat. Allah'ın rahmetinde bulsunlar, Allah Teala günahların yarlıkasın. İki cuma arasında ilengen, nikahlangan yaşlarımızın aralarına Allah Teala ilfet muhabbet birsin. İki cuma arasında dünyaya gelgen sabiyalarımız sağlık, selametlik bilen tevfik, hidayet bilen dünyaya gelgen balalar bulsun. İki cuma arasında kılgan izgiliklerimiz, bergen sadakatlerimiz, gışırlarımız, zekatlarımız, fitralarımız Allah Teala kabullardan kılsın. Allah Subhanahu ve Teala kileşek cumalarga yaşarga hamda surayı kuruşuga nasip eylesin. Muhterem aziz kardeşlerim, elhamdülillah mına özümüzni bek baxtli etip sanıyıq. Bek baxtli etip sanıyıq. Mına indi 10 günge yakın bayram etmişler. Köpmü bayram eteler, köpmü yok akşaların bar etip, bulmagan akşaların boruşqa alıp, rizikler alıp, bulaklar alıp, kiyimler alıp, mına indi atna boyu yal eteler, aşılar, işeler, bayram eteler. Nerseni bayram etemiz? Gadi kelgen bir ayını, gadi kelgen bir yılını bayram etemiz. Her bir ay, her bir gün Allah Teala'nınki. Eğer de bir günde, eğer de günah işlemesek, Allah Teala koşkan şey yaşasak, şu bizden bayramımız, şu bizden gayetimiz. Lakin israf degen nerse var. İsraf vakitte da, israf rizikta da, israf başka nersede, her bir nersede israf var. Bizni Allah Teala şöyle yarattı, israftan korkurga yarattı. Hem bugünkü günde elhamdülillahi Rabbil Alemin mına işitip durabız bela kazalarını. Tiginde yangan, munda ölgen, munda ağulangan, atravitsa etken, tiginde berilgen, munda soğulgan, tiginde pajar, munda yangan. Başka vakitlerin o vakitlik tügül amına bu bayram vakitlerinde görüp durabız. Bunu bir kimde yok diye almay. Lakin bugün biz şu israflardan saklanıp özümüzden kaderli vaktimizni yağ itetirgan mı, işletirgan vaktimizni bağışlap mına şu meşitke kildik. İsingizde bulsa biz nişe cumgalar birge dua kılgan idik. Bir kardeşimiz şu meşitini küterge sebepçi bulgan kardeşimiz şirledi, avurttu, balista yattı, bir naşer halinde yattı, ikişer ağıtnağa yakın reanimatsiyada yattı. Birgeleşip dua kılgan idik. Ya Rabbim şu Reşit oğlu Rafail kardeşimizge selametlik bir digen idik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Teala gımırın almadı. Sizin dualarınız bilen, başka kırlı kılgan izgiliklerin duası bilen şu kardeşimiz yana baştan ikinci cuma indi yanımızga kildi. Hem de bizim bilen birge katnaşa. Birbirimiz için dua kılık cemaat. Birbirimiz için dua kılık, şunun için bir hadisine mına şu nersege bağışlayayım. Allah Subhanahu ve Teala işitkenlerge de şunun bilen amel kılgan nasip eylesin. İsteksiru minel ashabis salihine fid dünya fe innehum yenfa'una yevmel kıyame. Dünyada yaşayan vakitte izgi dostlarınızı arttırınız. Dünyada yaşayan vakitte yaxşı, izgi, takva dostlarınızı arttırınız. Dostlar bir küp bula. Kurşu bula, kardeş bula, bacay bula, kardeş bula, kaynışı bula. Lakin bunda eğitilmegen tuğanlarınızı, belki izgi dostlarınızı, ashab-ı salihin, izgi bulgan dostlarınızı dünyada arttırınız. Увеличивайте друзей, тех друзей, которые бы вам напоминали про молитву, если ты забыл про молитву, который бы тебя остановил за руки и сказал бы: не делай этого, это харам, не иди туда. Вот такие друзья, они истинные друзья. Истаксиру миналь асхаби салихина фи дунья, фа иннахум янфауна йомал кияма. Dünyada şu izgi dostlarınızı, hayırlı dostlarınızı, kardeşlerinizi arttırsanız, Allah sizge kıyamet gününde yardım etirler. Acayip. O günde birinin bala da, ata da, ana da yardım ete almaz. İlla sizin kılgan izgilikleriniz, ak yüzlerinizine yardım etken ayet de var. Bu şu ayetke karşı bir tügül. Lakin bizden için, barımız içinde bir şatlıklı bir eyber. Qila keyfe yenfa'una
Sırarlar. Nişik itip ul dostlarımız, kardeşlerimiz bizge kıyamet gününde yardım ite alırlar. Увеличивайте своих хороших друзей, они помогут вам в судный день. Спросят, как они могут помочь нам? Хасан аль-Басри, рахматуллахи алейхи, айта: «Байнама ахлюл джаннати бил джаннати из тазакару асхабахум фи дунья ва ихванахум фи дунья ва якулуна». Cennetka ilekkeş. Allah nasip etsin cennetka ilekirge. Barımızga da amin. Cennetka ilekkeş bende sırar iken, ey Rabbim, benim şunday dostum var idi, men onun bilen birge medresede okugan idim. Benim şunday bir kardeşim var idi, onun bilen birge işlegen idik. Onun bilen birge meşitke jirgen idik. Onun bilen birge dalada işlegen idik. Onun bilen birge balıkka jirgen idik. Onun bilen birge haykeyga jirgen idik. Benim şunday bir dostum var idi. Men cennetke elektim. Lakin men özümün aramda şu dostumnu kurmayayım. Ma faala sadiqi fulan. Kaya gitti. Nişledi ol benim dostum. Niye ol benim yanımda yok deyip bende ısrar iken, cennetke elekken bende şulay ısrar iken. Elhamdülillah şunday dostlar bulgaç. Fayuqalu lahu huwa finnar. Anar aytılır iken ol cehennemde. Neydi korkunç söz? Ali anın yurtu yangan, ol gariplengen, ol ayağın sındırgan, ol falan akşasını joğaltkan degende bir korkunç değil. Lakin andan da korkunçrak söz var mı? Fayuqalu fahuwa finnar. Ol cehennemde. Ya Rabbi, la tektemilu lezzeti mil cenneti illa iza kana ma'i sadiqi fulan. Şu vakitni tigi cennetke elekken kişi aytırken, ya Rabbim, benim cennette bulu lezzetim ol hattık tulu bulmaz. Не будет совершенен мое наслаждение в раю до тех пор, пока мой друг не зайдет сюда. Машаллах. А biz neydi dostlarla dost bulabız? Bayrak bulsun, biznesmen bulsun, akşalı bulsun, Mercedes'i bulsun, Porsche maşinası bulsun. Ve şimdi dostlar yanında bu talıp jeribiz. Amında kim? Uzi cennetke elekken de hazır uzi işingine tugel. Mına şuşu dostu işin burşula. Fayukhrac sadiquhu minen nari ilel cenneh. Mına şuşu kişinin sözün tığnap Allah subhanahu wa ta'ala şuşu kardeşin cehennemden çıkarır da hem cennetke kirtir şuşu dostu işin. Anın köngülü bulsun işin. Lakin nindi dostlarında söylüyor. Bütünlüğü kafir dostlarında tugel. Köngülünde bir gerçitsi ırlığı kadar gene bulsa da imanı bulsa, izgilgi bulsa, namazı bulsa, zakatı bulsa, şundi kişi turunda söz bara. Bütünlüğü Allah yok degen el-gayazu billah, Allah'ın şeriki var, kompanyonu var degen söz kişi bunda kirmiyor bu aybirge. Fayukhric sadiquhu minen nar ilel cenneh. Ham şuşu kişinin aytığı bilen bu cehennemdeki bulan kişi çıkarılıp cennetke eleger. Ve innema şefa'a lehu sadikuhu. Şu dostu anar şefaatçi buldu. Şefaatçi buldu. İkraman li sadikihi ellezî fil cenneh. Mına şu cennetteki bulgan dostuna hürmet yüzünden, cennetteki bulgan dostuna hürmet yüzünden Allah subhanahu wa ta'ala tigi kişini cehennemden çıkardı da cennetke kıldı. Fayekulu ahlun nar. Cehennemдегі болған кісілер көрелер, видят, люди, которые в аду, видят, кто-то вышел из них, и его переместили в рай. Насадиб айтырлар, лаху абуху шахид, قالوا لا, له أخوه شهيد, فيقال لا, شفع له ملائكة, شفع له الأنبياء, فيقول لا. Cehennemdeki bulan kişiler sırarlar, спросят те люди, которые остались в аду, увидев того друга, того человека, который вышел и переместился в рай, спросят, onun әтisi şahit idi mi? Yok. Onun kardeşi, bratı şahit idi mi? Yok. Onun için ferişteler şefaat kıldılar mı? Yok. Onun için peygamberler şefaat kıldılar mı? Yok. Onun için izgi, ihlaslı dostu sıradı, ihlaslı dostu şefaat kıldı. Buna muhterem aziz kardeşler, şunun için birbirimizni Allah rizalığı için dost etik.
Bir-birimizden ayrılgan vakitte de Allah rızalığı için ayrılık. Allah subhanahu ve teala dünyada bir-birimizge şuşunday dost bulup yaşarga nasip ham yeser kısaydı. عن حذيفة بن اليمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينما أنا أصلي إذا سمعت متكلما يقول حذيفة بن اليمن رضي الله عنه رواية قلاب ويبرنا من مشيت نماز وقان وقتا نفل نماز وقان وقتا برتاوش شتم сидел в мечети Хузайфат ибн Яман и слышал вот это дуа. Даже не посмотрел налево-направо, просто слышал. Аллахумма лакаль хамду куллу, ва лакаль мульку куллу, биядикаль хайру куллу, илайка юрджагуль амру куллу, аланияту ва сирру, фа ахлун ан тухмад, иннака аля кулли шайин кадир. Аллахумма агфир ли джамига ма мада мина dhunуби, ва асимни фима бакия минал умри, وارزقني عملا زاكيا ترضاه به عني. Tavış işte. Nesedi Allahümme lekel hamdu kullu. İ Allah, bütün maktav sana kayta. Всех хвала тебе, о Всевышний. Ve lekel mulku kullu. Bütün baylık, bütün padişahlık senin kolunda и Rabbim. Все богатство, все величие у тебя. Biyadikal hayır, bütün hayır senin kolunda ey Rabbim. İleyke yurca'ul emru kullu. Bütün iş sana kayta Rabbim. Все возвращается к тебе. Yurca. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diye biz bit. Ayya bir meyitni işitkenden soň barımızda biz Allah'nıqı, barımızda Allah'a kaytabız. Ayya naq şulayıq bütün nerse Allah'a kayta. Özümüzde, tenimizde, canımızda, malımızda, barımızda Allah Teala'ga kayta. Ayya alaniyetu ve sirru, sen benim iştagi bulgan nersemni de, benim tıştagi bulgan aybirimni de, все явное и скрытное и тайное ты знаешь, о Всевышний. Allah bizni bilüşü. Biz hatınını aldıya alabız. Yakik başka bir dostumuzga dürüst bulmagan sözünü ayta alabız. Uluşana, hatın da şana, dost da şana, lakin özümüz bilebiz aldağanını. Allah Teala bile bizning aldağanını. Şunun için bütün nerseni bilüşü Allah namnamında bizning sır bulgan aybirimizni de, iştagi bulgan, tıştagi bulgan aybirini de bilüşü Allah Teala. İnneke ala kulli şeyin kadir. Bütün nersege kişin cidüsü için ey Rabbim deyip degen sözünü işte. Allahümme agfirli cemi'i ma mada mina zunubi. Ey Rabbim, köp mü gına benim günahlarım bulgan bulsa, şu günahlarımdan benim gafu et. Tağı benim köp mü gına gımırım kalgan bulsa, şu kalgan gımırımın da kılgan günahlarımın da benim gafu et. Varzıqni amelen zakiyen turzabi. Mina sen razı bulatırgan amelini nasip etip, şu kişi dua kılgan işitken. Dua kılgan işitkende, onga suğa bırılıp karasa, bir kim yok. Увидел, услышал вот этот дуа, посмотрел налево-направо, смотрит, никого нету. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kilede ayta, Ya Resulallah, Ya Resulullah, mene şuşunday duanı işittim. Mene şuşunday aybirler işittim. Ayya bu nerse degen vakitte, faqala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, zalike meleku ata yuallimuka tahmidu rabbika. Bu bir ferişte idi. Nafil namaz turuna söz bara. Bu bir ferişte idi, melek idi. Sana nişi gitip dua kılırga, şunun tertibin irete deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Rusça мағанасы: О Аллах, вся хвала Тебе, и вся благодарность Тебе, все благо в Твоих руках, всякое дело возвращается к Тебе, как явное, так и тайное, и Ты достоин того, чтобы быть восхваляемым бесконечно. Воистину, Ты над всякой вещью мощен. О Аллах, прости мне все грехи, совершенные мной прежде. Защити меня от грехов на всю мою оставшуюся жизнь и надели меня совершением того чистого деяния, которым ты будешь мной доволен. Жамағат, дендема тұрдыға. Айтырға да жеңіл шекілі. Айтырға да жеңіл шекілі иранам дейсең, кішіге мұның ана хазіретке yazып береміз, қияғазын қалдырамыз, ираныңыз. Аллахума лакал хамду куллу, ва лакал мульку куллу,
بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله علانية وسره أهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي جميع ما مضى من الذنوب واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. Mine muhterem aziz kardeşlerim, bizge nerse gerek? Бақыт дейбіз, сағадат дейбіз, счастье дейбіз, ой, какой счастливый человек дейбіз. Нәрсе ол бақыт? Міне шу сөзіне шын көңілден, жылы-жылы Аллах Тәаладан сұрап, айтсаң, Аллах қабыл етсе, мұнан да артығырақ бақыт бар ма? Утабыз барыбызда, дүниядан кетеміз. Әне, бірсі артлы бірсі кетіп баралар, аурулар. Кімніңдір йұрты бар міне деген? Бақыт ма? Бақыт. Матур, яқшы қатыны бар, бақыт ма? Бақыт. Кімніңдір должності бар, кімніңдір зарплатасы бар, кімніңдір яқшы пенсиясы бар, кімніңдір балалары бар, ынықлары бар, должності бар. Бұл бақыт ма? Бақыт. Это счастье. Дом, машина, работа, хорошая жена, дети, внуки, должность, хорошие связи, друзья. Это все счастье. Это все составляющие счастья в мирской жизни. Міне бұл дүнияда ол бақыт. Ләкин ең зор бақыт нәрсе, ең зор бақыт, ең зор байлық нәрсе, ишіткеніңіз бар, ертеңгі намазының 2 рекат сүннәті, аннан да артығырақ бақыт жоқ. Бақара сүресінің ақырында амана расулу бима унзила илейхи мин раббихи деген не бар? Үйреніңіз білмесеңіз, кеш білән шуны оқығыз. Кеш білән шушы Бақара сүресінің ақтық 2 аятын амана расулыны оқып ятсақ, ертеңгі таңға хәтлік шайтандан сақланабыз. Тағы аның үстіне аятыл кірсіне Аллаху ла илаха иллахуны оқып ятсақ, 3 тапқыр қыл хуалланы айтмайм мен бүтін сүрелеріні, бүтін параларыны. 3 тапқыр қыл хуалланы ихлас білән оқысақ, қыл хуаллаху ахад, Аллаху саммад. 3 тапқыр оқысақ, бір Құр'ан оқыған шекілі әжірлі бола. Бақыт ма? Бақыт. Тінна білән сегодня сколько ночь длится, вечер сколько длится? Не только 11 часов, даже больше. Тінна білән шушы 11-12 сағат арасында витр важип намазыны 3 рекат оқисың ма, 5 оқисың ма, бір гына рекат витр важип намаз оқып ятсаң, міне бұл бақыт. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير деп шуны естапқыр күніне айтсаң, бүтін гүнахлар жоқ бола. Бақыт ма? Бақыт. Субханаллахи вальхамдулиллахи валлаху акбар ла хаула ва ла қуата илля биллахил алиил азим деп мына шушы сөздеріне айтсақ, 5 вақыт намаздан соң 33 тапқыр Субханаллах, 33 тапқыр Алхамдулиллах, 33 тапқыр Аллаху акбар деп айтсақ, шушы мұғар бит ақшада керек ме? Мұғар ақша керек ме? Мұғар машина керек ме? Мұғар ихлас керек, мұғар тіл керек, хам көңіл керек. Хам шушы 24 сағат вақытымыздың бір гіне сағатын табырға керек. Міне шул бақыт жамағат. Әгер де міне шушы әйткән әйберләр болса, дүниядағы болған машиналар да, қатынлар да, алар нур үстіне нур болып, біздің дүния хам ахиретте бізді бақытты ете тұрған бола. Шуның үшін бала дүнияға туған вақытта балаға дұға қылабыз. Аллахумма анбитху фил ислами набатан хасанатан ваджғалху масғудан фил дуния вал ахира деп дұға қылабыз. Аллахумма анбитху фил ислами. И Раббым, шушы яңа дүния келген бала дүнияда бақытлы болса еді, аны исламға файдалы болса еді, дүнияда да, ахиретте де аны бақытты исәң еді деп дұға қылабыз. Әміне шушы баланы бақытлы ите алабыз мы, юқ мы? Біз әтилер, biz babaylar, biz davatiler, biz aniler, biz abiler baqtlı ite alabız mı? Alabız əgər də Allah qoşqan şey yaşasak. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala cümləmizə də dünyada da, ahirette də bəxtli bulurğa nasib eylesin. Türlü israflardan, xərəmlərdən, xurafətlərdən, bidğatlərdən saqlanırğa Allah Teala nasib etsin. Qarağız köp kişi halak bula. Mine bayram ötdü, Rождество deyirlər. Alarını bayramı yok deyip etmeyimiz, bayram etsinler. Ama lakin biz elhamdülillahi Rabbil alemin İsa aleyhisselam'nın sözlerini bilebiz. İsa aleyhisselam Kur'an'da nasıl dedi? İnni abdullahi ataniyel kitabe ve cealeni nebiyye ve cealeni mübareken eynema kuntu ve avsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya.
İsa aleyhisselam Kur'an'da bana şu sözlerini aytdı. Aytmadı, ana ilah demedi, min Rabbi demedi, min sizin Allah'ız demedi. Nesa dedi? İnni Abdullahi, min Allah'ın kulu. Ya Rab Boji dedi İsa aleyhisselam. Ataniyel kitabe, Allah Teala bana kitap verdi. Ve cealeni nebiyye, beni peygamber etti. Ve cealeni mübareken aynama kuntu, kayağına bulsam da beni mübarek etti Allah Teala. Ve avsani biz zekati, biz salati ve zekati ma dumtu hayye. Nakşulayık zekat bilen, hem namaz bilen beni Allah Teala buyurdu deyip İsa aleyhisselam uzaytı. Şunun için biz başka peygamberlerin de tuğan kirinler üntkermeybiz. Aleni diye yana yıllarda demeybiz. Bizden bar cumgabız. Yılına 52 tapkır, 52 раза в год мы празднуем. Вот этот праздник сегодня. Сейчас вернемся домой и расскажем своей жене, своим детям то, что слышали. Надо рассказывать даже то, что слышали. Если что-то оставите, ничего страшного. Все, что слышали, расскажите, потому что это аманат. Elhamdülillah, поэтому Allah Teala bizni İslamda Müslüman etip yarattı iken şunlar münlekşince Allah Teala'ya rahmetlerimiz, şükranalarımız bulsun. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullahal gaffâra li ve lekum ve lisairil cemaatil muslimin el hâzirîne ecma'in.